Ikablay o Sherman o Palaya kaniga jingalang yaw MDC yaki ex MDC kiwahe yaw majiar yakini nong klam yaki wahe ocean waro lang ini bat ya nong play nong kiwa fer anik senong opong skor bat kablay kerpang ya ka senong opong skor pada kani ka thao bat dirap lang gi BDP yonggi ketika jing kablay kerpang ya kani ka sedok kedong ka senat kayong ka wapong skor kawar na ke kabalok daam jing sa atin nyo ini nga kalat dulti kamdam na ni gidong yung pichini yo open scheme mi ka balok yo bo de ka building de ka architect ada yo pi wato ay waman sendar ini tau nga kamang pa ini manha perdi manang de ka balok ini masa ujob ina nga yo one ini lada ma tip sinu po de balok yo po sabi nga jing job yo open scheme ni ka balok yo play wood kam juk kra miswa kani bahani scheme yo bon go fer yo da ega naga parti MVP go fer kani sokar ka tego fer ki scheme ki por yo nga duna ki building muslim kami sudah job proses ka what yo man na scheme ini yo man na building ini but kam jo let's say no MG office ki widi wani office uyo ra anil la yo athao karpar ek sunong opung skor woro bare sunong opung skor pamra WM ni sodong sukun na jan ini sama opung sunong sama ya singap pensiaw apre persawa de kubor yung pi sama WM ktilang mga woro ni sunong pi mo sa mau ya bi wibuwi woro WM ktilang mga yo ule ikam memkam yang gayo kapot yang ben ketong kesulang tenesi ko hana kubor kawi itu walai ha sambor lejar donai gali tangni gali mire lakha kama arsha thai yo wani sambor meswa kama man gate nado ni na sinong mutong sitai na sinong mutong sini na ay gali wan ni tenang blok hado sam nang blok ti gali hado kate tida the you kai so obang the you video kai so obang egalat gulti yung yo kai tu so obang development yang kadong sinat dong yo bento watni kan district dang bon mau pembai lainnya kan district kam ka thau bi revenue woman ka as revenue ni dia ka sokar consider ha kan di dong san kayong in Briti kenten solai ini lai san yung tang du po suji sa galison commission de solai ini lo emjing pemna kajak now doktor namenda ki bana doktor sang ki pemna ini yo batai fi kam dule ya galison commission na po suji kuble fi cibun sejarang